oba page ya akwaba akukura so ba bebu sabi I adenti na your friend say your friend say also the adenti na katachie demonstration na katachie demonstration memfa ba anko boni trim nkuno memfa ba enko boni trim enkuno enanu aga bi what da ku di ni birthday anya ndisi for na call a party na say this musia de ofri bole ewo MPP mo no ni nkodi agro na me de me no me firi Asante mampo katachie free agona entimi fa ba nkonko boni trim wa boa unya ndisi ni awagimi a onka sa asem we da. Okay, ebusia mwakwaba na mpani se ewodogodo a wode beba ene bi bedi nkomo bi afa genua Kwabena Bobbie Ansah wo firi Asante mampo ena ababa baako ye frɛ no Samson wa wono so ni na mebedi wo ho nkomo kakra ti ha sei on se maka se NDC eyusu asantefo against omo ankasa ho afei enokore no kakra ebeba bonten Kwabena Bobbie Ansah ye obi a NDC eyusu for several long years, but today hwenokuru bi a woka enna be mo hunu se NDC di omo pene se yempa Asanteni na yenka onkeka omo nua trimu fi se Asanteni nim ni nua onim ba bi o kan be omo ya on na when ya na ye metan a me ba na me be pogu omo so omo se enna de ho ye ne tribal tie on se enne Kwabena Bobbie Ansah NDC for ase yamu adwuma wonyeye omo use as udwan anase donkey nti wo makose Kwabena Bobbie Ansah na wote na katachi be ye demonstration tia NDC chese wona ya Asanteni wona ejimi koto de woni ache ye nyankere ne bo na Kwabena Bobbie Ansah pie en was strike was NDC ni jimi for wono no ye Asanteni no nkoni nua katiti onfa ba nkobo ni trim na wuduru bole bamboy uduru sirem wa hu nua toma lawla baba na wode wugege wo nua so wo se me ka kire wo se NDC every time wo mo pese wo mo nyusu obi na especially sa kanni mun kamotrim no NDC ne wote voter region na ninye no one should say we want to build one country but we do voter region in some fun kankan a obeka to ni nua mutirim no wo sesa na enye yi so mo dru voter region not the rich baby na say NDC fo a ensem mo kan wo mo de confident e ka kire wo mo say ye no kore e fa kanfo ho ana say fa wo mo political opponent ho ba say wo mo tete bedru be gina TV so a they want to pretend they think say akanfo no will take it easy we want to build one country. But o could do voter region was say jitum say akanim pe wasem to MDC ya wodia na ampa o megiatum what you tell ye canon wo do voter region is certain part of the northern region. Go and see the dirty politics that people will do, and when they come to Accra on national TV we are one country wobwa and Kwabena Bobbie Ansah strike hard yentie no yenti said usi asam ne baaye wo your program will be akọ NDC bi akọ jimi akere no hwade akwabu ha akwa jimi fo bi NDC ni jimi fo bi ya oba page ya akwa ba akukura so ba bebu sabi adenti na your friend say your friend say also the adenti na katachie demonstration na katachie demonstration memfa ba anko boni trim nkuno memfa ba enko boni trim enkuno enanu aga bi what da ku di ni birthday anya ndisi for na call a party na say wa bodam okatachie free aguna mimi free Asante mampo memfa ba anko boni trim na de onu free bole esia bole dia oni nkodi agro de free bole e wa ndisi mu sia de free bole e wo MPP mo onu ni nkodi agro na me no me free Asante mampo okatachie free aguna entimi fa ba nkonko boni trim wa boa unya ndisi ni awagimi a onka sa asem we da bole ni ko sia bole ni ndisi ni MPP ni a oni ni nkodi agro. The same people are insulting John Mahama ko ayi your friend say
your friend say God watch the last week. Kon the party as a question crofo NDC for the go. Me to party obi beba. Me to party da me frɛ obi a. Obi beba. Na de ofri bole sia bole ni a ono ahusu asia ni nua. Me free Asante mampo me hu aguna ni a me de onya me nua. Eya na mo free say Asante fo ya jimi. Mo free say nim nyansa. Asante mampo me hu aguna ni a me de onya me nua. Eya na mo free say Asante fo ya jimi. Mo free say eya na mo free say Asante fo ya jimi. Nya me nua. Eya na mo free say Asante fo ya jimi. Mo free say nim nyansa. What so te what the last statement no a year na mu fi say ye Asante for ye Jimmy a year na mu fi say ye Asante for ye Jimmy what ye because one man who kwan MNDC o mu fi say oh once wo ye adwuma MNDC de ye ka se Kwabena Attaacks Asante for nanka wako Attaacks Asante for no na ne nua votarian wo ye NDC no o attack votarian wo nyeda onye not na no a wo ye NDC no on attack ni nua not na ni da because wo mo koduru ho a NDC fo no duru voter region northern region ho no a ensem wo mo ka no airtime me catch us NDC wo mo dual wo mo energy wo tribal politics wo si buwe on say ne from the horses to mouth Kwabena Bobbie Ansah ye NDC ni me mfa kanya masem. But then say, o NDC for not getting say, ye no ye use unity on one in crofo, and yet just a political say, ye your politics are common, there be. NDC office say, I can near and maybe your party be a ye use. Because on my general party no route no, yo, no one account, sana yom. Sana yomo. It is not Kwabena Bobbie Ansah, NDC now striking once what can occur. Or can occur, woman say. Mokasa yes and the phone ye Jimmy. Because NDC ni fi say Asanteni bia o party bia no ye do be adwuma sa na NDC for no dwen especially obi ofiri voter region ofiri northern region baby wo dwen say Asanteni bia na kan bia wo NDC mu no ye do be agenda against won crofo nyam na me kan yo Kwabena Bobbie Ansah na de atodwa avi da bia asem me kan me say the coming years no our politics no e be twist and turn ye be twist no to bring the truth in politics the would ye chanu wo hu no NDC, Oma benefited from tribal politics, from J.J. Rawlings, Nemua. Oma used to tribal politics, and in the pump, so mechanical, but you become critical issues, very sensitive, and we will digest it with intelligence. TME. Kwabena Bobbie Ansah say, hey, Mokasa Asante for ye Jimmy. Once I say, said, Nipani Hunu Kwabena Bobbie Ansah to say, where ye donkey. Ye didn't hear man to my back of a catachi in the position. Home far bank of bonitrim. No jigae. Also, can occur. And also would come. No catch us and officer me, Jimmy on. Or no do voter region, dear. Nin ye be in India. Aye. And ye in India, or do not the rich, nin ye in India. We end this cine, young and far bank of bono. No more Asanteni de Debbie, cock a commodity woman. Timunya smart. Kwabena Bobbie Ansah. Ti hasem bio, o de tieni bio nto aso. Tie no. Akwabu ha. Akwa Jimmy Fobi. NDC ni Jimmy Fobi. E ya oba page ya. Akwa ba akukura so ba bebu sabi. I adenti na your friend say your friend say also dey adenti na katachie demonstration na katachie demonstration me fa ba anko boni trimu nkuno. Memfa ba enkobo ni trim enkuno enanu aga bi watire da ku di ni birthday anya ndisi for na call a party na say wa bodam okatache free aguna mimi free Asante mampon memfa ba enkobo ni trim na de onu free bole esia bole dia oni ni nkodi agro de ofree bole e wa ndisi mu sia de ofree bole e wo MPP mu onu ni nkodi agro na mimi de mimi no mi free Asante mampon okatache free aguna entimi fa ba nkonkobo ni trim wa boa unya ndisi ni a wagimi a onka sa asem we da bole ni ko sia bole ni ndisi ni MPP ni a oni ni nkodi agro the same people are insulting John Mahama
Kwa your friend say your friend say God watch that last week. Kwa the party as a question crofo NDC for the go. Me to party obi beba. Me to party da me frɛ obi a. Obi beba. Na de ofri body sia bole ni a ono ahusu asia ni nua. Me free Asante mampo me hu aguna ni a. Me de onya me nua. Eya na mo free say Asante fo ya jimi. Mo free say nim nyansa. Pachasote. Ai fa antika wonu we no oye Santini no ye pa Santini amana ye dai eno no wakwa waye o modwuma na ba wo mo ye we ko nipa no wonye votarian no we no dena ai ofiri srim eye ne chese ene hinse Kwabena Bobbie ansa de ne ye ona dwese da bre de wo be kan dis na untimi nsoro ntia wunua Santini hwe memi nua ye frɛ no rocker o wa apo yi yam TikTok yam rocker I mean, and we NDC ni we NDC me mfa ho but when duru ya Asantes sem a wo fa niagro minuan we NDC ni emfa me ho so eso won say ebi mo adwen no ekura wo mo party no hu ni say Asanteni bia na yusu ko destroy won crop for my Kwabena Bobbie Ansah ene da ho no wo say wo ka say ya Asantefo ya Jimmy ono no hu ni nuan no na no ye MPP na wo ye cool but oba bonche ye insight ni nkasa Asantefo no munye akamfo no na Asantefo nye na nka ya obi agye di mutiri so no mapampa so this time around we will never accept that nonsense odi opa fa be wo so ye be digi wo no wabusuafo ni ya ponche wo mu bi wo na bete say ya NDC continuously we benefit from tribal politics enye onse Bobbie Ansah ne wo mo camp yeah onse wo camp so and this is the critical I see a general and it always happening critical here the reason show yes sir onse ne da ho no Bobbie Ansah wadwa cause o mata channel o see as ye yusu ana se say ye wo te kose kakoye we no wo hu se da bi me NDC na me nua ne NPP nti ye nya ne dai me nko kekamadwe me nko ye no ana me fa banko bonitrim na ma me twist table no na me nkyere wade ababa wa we your friend say was some say da ya was so 10 was on the can number was so 10 was so one tiase say alaji we alaji won so MPP na alaji no emo ye campaign alaji na be say won hia TV3 for ties on se na ni brabre on na ni brabre so nti ko benya nanka ka ni nua ne de mo nkom MPP dabi so on the table ne turn around no also be do mo matem ono ne ba be kan hwade ye di atema ya na nyamo ya ye di aten se mi akasa matem ho asiwo me di akasa ye ho atem kopim se ye nusu betete na ye mo asem too much chese mi nua no won tan for di Jimmy hwese MPP for akọ press conference na hwe se kodua to we ya Asanteni na hwe afenyo markings ono so ye awonani na omomi enu na omote ho no no esan se omuni munyansenti no obi enu ho a wotimi wono kodua na ade ne sinanim no wono wa mpia to ho teni aboa no wono na akọ pia mic na to fo so obi to na so ka say teni aboa na aboa ben ya jata na kumanti enche na wowu yes de teni na de akwa we dida so ye no ne fe ne de wo he ne fe ne enye onye wo dwan ya wo be sa de no wo ye nipa wo be sa de no nipa na omote ho no mo no kodua ne afenyo ma ake so mo na ye nipa teni na aboa no so ka de ne twetwe ne ye no mo de ko mutimi kodua na nsi nanim ko timi to ade no twene na se ye di atema ya na mo ba be defend e dey na ba be defend wonu ya no ye to omo fo mu ntie nkwase asem hweta kwa esi wo boko eso mfa so ne de be se ho mutimi ko akonfa mo mo ko e di asema minu ya no mu e be se ye nya ye di atem do ye no so obi ani twa wo ko defend we ide de wonu ya tani aboa ne te wona wa ye no what are you going to defend now who defended the idea wotimi ahye nipa nyame anim nipa ni epia de na twachene you can teni me teni baba be defend sa efend say kwase ade na masawudu ye no ade right eti so
ena da ho no so ho na asem ne se o se wiase obi a obabi amakoko a ene ya obi a obabi amakoko a ene ya on se o expect se kan nua sirimuni na ne nua tani de mo onye on so wura NDC mu a omo prevent ntafo no se menye bibia ma ne ntie NDC but omo ben pipi mu o munye bi munye na ngi kasantefo no so on se ende ene ya on se ono no de eye ne ya on wiase nye da batu bo atwa so fra ne mpafe bese on se ono an na eye ne nua no ntafo se ne nua no ntafo mu awu so te ono an na eye wo ba we no on kanu nko ne nua no ntafo mu wo o gina wo se wapo ba wapo nyina no wo kan ho ba asantefo mu tabai na brabo wo si wo bo nyina no on se ne kurom kasakora wonka wo kan ho ba de ba asantefo mu o se atwa ho sante boa no ma o gina yie ne ho odi ne ho ni ne ho sisi ne ho so no ne asantefo dia o wia no o se atwa no ho no odi wo matem on so wonka no kontafo fi so o se ne nuanom ye ntafo ne ye moa wemu ene ekoma NDC wemu na wo ti wo ya kan na to ma wemu e kan se mane yo ya na wemu ene tufo protect your legacy. This is a country. Protect where you from. Period. And in politics, in Ghana, no, the NDC benefited from this tribal politics too much. And the brainer do say we expose them. And media maka, hey, I can't fall me to move for. Yeah, something for. Hey, by all means, at all costs, we defend ourselves. And nobody won't even try. A big workout, a big boabo, a big cow sim. Now, what show? It is home, you know. Kwabena will be Ansah. More fire. It is now say, and this in the Piantiment to for say. One on 5 banko bokatachi trim. Now we do Sremudia Uniania, Tomatoma, now in Atasre. Oh dear, oh ye protected. Tierney. One more a cry for tribal sentiment. They are rather tribalism than anybody. One more Musalia will be a tribal, or we are very tribalistic folks than anyone. Watch out. Na obi o inferiority complex woni mo no say nipa no emanin tu foda obi obu no ho abomfia obi ani bibia anya ne fe no wonim ne na chi wo ni fie ni wo mpani bibia emanin tu fo country friend Ghana ne mu da ntie kan ko na kire wo ye santini ema obi o ye inferior wono hu ne kasa ye ne tan wo sorry wagye brofo kasa ginam wazi ne din tantantan what just why wadwane free ne duas ema sa nipa ni tu fo da ntie o ti de make kachiro ntie na obi no ho sa uma sa obi Ghana ni no wo ye inferior no a sa Ghana ni no a ne maame di ne tane papa di ne tane kasa ne tane kurom kura ne tane wontimi mpromoto no kuro sa nipa emane ntu fo da ntie da odi opa wontu na futu na fanko ne kurom won fanko ma ne kurom fo no mo fanye ne kurom yi eno ano no ntie we are so so you need to believe yourself. Be proud of yourself. And not in the bit was what Bobbie part of the we are say. And to one say only if from what is here, you be back for another critical analysis. And wash a page in a mammy. Me that's a pa. You face,